Toi whaatala whaatol whaapoponga o tala whong malisi ufonga le lau moa mole ne iau au le. O le asoluana tula i e seolungali i Bay of Plenty i le whaamasinonga whaitu malo whakatane e tali molianga o le avea o whanau i le a onga o mātua mua muaia ua molia ina ia whaasalaina i lalo tula fono fō e whaasanga i tamaititia i a onga o se soli tula fono le avea e mātua o whanau e whaatonu i se a onga po o le momusu fo i whaamautinoa wa iei se a onga e ave i ai whanau o mātua e whaamauniani molianga i lalo le tula fono. E whaasalaina i se tupe e le silia le tolu afe Tala sa io e mātua mai leitu i se sae o Bay of Plenty. Io la molianga ta ilua na whaalia i whaamaumaunga e eise a onga tūlanga lua na whaatono i le whanau e to o lua leo ngā lei peitai na tele ina leo i le a onga talu mai le COVID se fuluiva na ave e seta maiti i le loa whelua tasi mai le a onga o na oltia i a onga peitai e le ima use whaatanga ngā loa i a onga mai e le whale mai le ito i lava se a onga na whaatono ai se ia o mai a aperila lua whelua whaa o le vao le lua whelua lua ma le lua whelua tolu na la foia la matanga luenga a onga ni tusi la patai i mātua. Ma whaailoa i ai e te tau na o tamaiti i le a onga o aperila lua whelua whaa na whaa e ai tamaiti se a onga Māori. Pei tai o te se malua whelua whaa na toe ave ese ai ina wale toe maua le a onga se whasota inga mai le a inga. Na whaamaoni al matanga luenga o a onga i le aso sifuluono ke topa lua whelua lima le whai o se su enga i lalo lwaenga lua whaatolo o le tula fono o le Education and Training Act lua whelua se fulu na ulua i fonga ina la la mata upo i le amatanga o tausanga nei peitai e le i awa yatu le ununga lii ai o le asolua na o tuai le whaamasinonga ina ua mai o na tala noi se loia ma ioe ai i o la ua molianga. I whaamomonga lo ta uai o le kuatalua o tausanga lua whelua lima e 5.4% o tamaiti na toa anga i le a onga o le kuata tolu e 5.3% ma le kuata whaa na si iti atu i le 5.3% o le whaanaunanga o le malo i e mawhaiana o atu i le 8% tamaiti e a wai pe o i le a onga ia sa uma po le 2% o taimi e te tauna ia i le a onga ma ia mawhaiana au sia le pasene i le tausanga e lua whetolo se fulu. E la tai leono se fulu miliona ta lao le a whaamatu atu le malo e toi whaalelea ma whaia i suinga o le au nanga a le ofisa fwai numero whaamauma wina New Zealand. Whaatasia im whaalaputuputonga whaatuma oti o le isi tolu tausanga o lo manai. O le amuli mawina i le swing o le polkalame o lo iei nei le ema whaiona wina i le Stats New Zealand whaamatalanga mai la po whaala potopotonga le malo i se polkalame e vave ma whaatua tuaina o le a whaiwhai beona whaafou ma sui whaamaumaunga beona ta uaili potia a le Radio New Zealand na whaalia Simon Ross o le Stats New Zealand o lo oa oina le polkalame whaamaumaunga mai le soifua maloloina whaamasinonga whaapia matupe maua ailenga teilea o City o benefiti o ia whaamaumaunga ele o whailo i swafa matuatu se o tangata taito atasi maanga nani vaenga o aso whanau peo na whaalia o whaamaumaunga umai e mawhaio na oina e whaonga ele au suesue ma o tangata e whaonga ina e whaamaumaunga e au whiai e whaia suesue ngai mata upo I to mai whaalea o onga e ngā lulue I Totono University, tangata I ngā lulue I mtanga luenga ese ale malo, tangata I ngā lulue I whaala potopotonga whaatuma oti, whaapia I matangata I ngā lulue I whaala potopotonga e iloina whaamatalanga. Na te ene se tina ona mulianga le fasio tangata pa I valea ilana tamatama I tolu tausanga, na o atu leo betu sa ol se fulu tasi I le pole aso mua Januari, I se whale I Kerr Street I Devonport I Aukilani, peitai, e taunu o atu ua umaleola o le tamaititi, o le sontu la I le tina alfa amsinonga mawalunga I Aukilani, matali titee I le molianga, e le umawhaina whailo ina lo na swafa se ia aulia, le aso mua o ke topa, o lo utitala I tua o whaawa wailana mata upo. Ua silila I titi atu le numero o tangata I tau nuu mai Ausitalia, ma ua whailua mai ai, ua to I titi tangata New Zealand na sifi atu I Australia le tausanga taluai, na ilo le tausanga I tua atu. Ua whaalia I whai numero whaamamawina, pito la tamai le Stats New Zealand, a ave ese le numero tangata New Zealand malanga atu I Australia, mai le numero tangata I malanga mai Australia manonofo I New Zealand, o na tula I mai leo leo whainga mama, e lua se fulu valua fe 5 se lau,
o tangata New Zealand sa malanga atu mau i Australia i le tausanga e o atulwhai unga o te sema. Waititi fona ilo le tolus fultasi afe se lau i le tausanga ilu afe lua wha. O mati i le tausanga ilu afe sfululua e to sama le wha sfultolu afe fitu se lau. Sa wha mawina le ofisa fo inumera wha mawina New Zealand e lata i le fitu pasene po le se fululua afe fitu se lau. Na se iti ai le numero tangata malanga mai i tutono New Zealand i le masina o me i le tausanga i toa atu e silia ma le afa o tangata sa Asia si mai i le atunoo o tangata saina wha apea ma au se tālia. Na se seo na lafo le foodstuffs se i meli o la lato polkalami fo le Club Plus e mawaini pa u i le tau o penisini i tangata i le tatauna anga wa ai lea pa u. Mulimuliane na toilongo ina wave i tangata ina ia wha lea o ngā ina lea i meli. O tutono le emaili lea na lafo ina mua na tau atua i tangata whaatau na whaatau le pack and save e whaapea uanga wa ai le pa ue se 15 sene i le lita peita i sale otometi o nā lusao i ala tau accounts i lea polkalame. Sana o tangata sa misi mai lea pa u peitai na se sele emaili ini tangata se tootele e ia club cards e le i whaatau wai ia whale o loa. Na toi vave le emaili e whaato e sele company i lea sasi ma toi whaatono i nai tangata whaatau e aua le whaongaina lea emaili. O le masina taluai lea na tatala i nai e le foodstuffs. Lea polo kalame fau e mawhai e tangata whaatau o na mauaini taui ma whaongaina i alato whale o loa tatele o le pack and save New World ma le 4 Square. E tasi tesi ma le 8 miliona tangata e ia alato pepa fau i le Club Plus scheme pe o na tā ua e le One News. Ua whailua le tau vao le i whaasalalau Paul Henry i le vaenga whaopwhai le Act i se whaatasinga i le tae o ana nafi au kilani. Na sauno Henry i le isona manatu i fia taitai i le vaenga whaopwhai. Mai le i tala nofo i le taitai David Seymour i se tūlanga whaapea. I sana tala noanga mulimuli ane i lunga le Radio New Zealand na ia sauno ai sa whaatali se whaiunga komiti o le vaenga whaopwhai. Pe ono mausona tūlanga mawalunga i le lisi. O Henry, o se tasi o tangata whaasalalau pito lau i loa i le atunu, a mai se i le umio na whaasalalau i televise ma le itio, ma le awale whaatino ia na whaatala noanga, o le tausanga ia whiu se lau i waiva, sa tau wā i le pālota, i lalotanga vai a le National, mo le ito malo o Wairarapa. Peitai na whaia ina i a Georgina Bea o le vaenga whaupwhaia le Labour. E lima ma le awhatau sanga ua whaasala ina i le whalepuipui se tau le ai au kilani se tau whaasise te le e winga i la fonga. Masa ia whaonga ina ini whaamaumaunga po ni whaamatalanga na ia whaatauina mai lungo le dark web po o se vaenga whaalilo le interneti. E le mawhaiona maua i polkalami su e masani e pe o le kukol o le dark web e whaonga ini si tangata muni mafua anga le lei e pe o le puipui ngā tūlanga whaalilo peitai e mawhaifo ina whaonga i whainga whaasolto la fonga e pe o le whaatawina atu whaamatalanga ngā ia. E lata i le lua tausanga na tu ina atua i Nicholas Nangwon ni pe pamani whaamaunga pepelo i se laulua se fulutasi i le ofisa o tupe maua i lalo o ingoa nisi tangata ina ia mawhaiona ia mawaina i se tupe e silia ma le 2 miliona tā la peitai na ia tauli maina se tupe e lua se lau 5 sfultasi afe ma le tolu 5 tā la fitu whaasene na whaatawe nang won whaamaunga credit cards ma whaamaunga patino tangata e au fiei upo whaalilo e tatalai i meli o le Realme o fiso la fonga whaamaunga ma le Sky TV o le Facebook, LinkedIn ma au nanga o fiso ta inga mai lungo le dark web i whaamaunga na mawai e o atu i le 5 iwa leo whainga o mai IR accounts. Po vaenga i lungo le internet e te wai whaamaunga o la fonga a tangata taito tasi. Na ia whaongaina ni whainga whaate konolosi e whaiailai sene aveta awale pepelo, community services cards, whaabea manisi whainga e amatai ni teo ngā tupe ine ingoa pepelo. O tupe na ia maua mai le ofisa o tupe maua, sa ia whaaui tutono teo ngā tupe, ia na ia amataina inisi ingoa po ni ingoa pepelo. Na ioele atau le aiona molianga, mana whaalia J. Harris o le ofisa la fonga, wa whaailoa mai e ni to ainga solto la fono fou, mai whainga whaate konolosi, whaongai nai le AI, po le poto whaafolingo masini ko mi piuta, na i tā ua foi, e to se 15 ni tangata ua molia le ofisa o tupe maua, i whainga tau whaase, e au fie pol kalami o nono ngā tupe, a pisinisi la iti, tupe fisosoani o na ole koviti, ma isi pol kalami fisosoani tau tupe.
Na whaato ese se pack and save I loa hat, I se taule le ai whaapea na langona le whaaluma ina o ia malona talii. Ina usu ese tangata whaingaluenga le supermarket ila na ato e au noa ma se whaatanganga. O le masina taluai, na whai se whaatanga Hamid Ashraf I lea pack and save, ma a o taitasi o na tutongila na whaatanga le masini, na alo to I se whaatau oloa, ma ama tasu e tutono la na ato whaatau, ma I se isi whale oloa, na ia ta ue whaapea, o le taimilo na lua le ua whaia I lea supermarketi, lea ngai o inga ia te ia. Na Vasili Ashraf I le whaatau oloa pe ai se usu eila na ato, ai maise, o le ele umana tutongila na whaataunga, na taliane le tangata whaingaluenga, e iaila nato wā ia e siaki e ato, na langona lo la mama malona talii, o na ito o tele tangata na iai, na mata ane mafolinga mai, o ila ua ni tangata ngā oi, po ni mea ola I se pāmanu, o le ala le na whai eila na whai unga, o le avelosa na whaasea aloa ia, I le pack and save, ma ave fo ilunga o whaasalalaunga, na whaali Ashraf I le Radio New Zealand, se e-maili le supermarketi, o lo ta ua tuai se whaato e senga, ma ofo tuai se gift card, ale pack and save e se lau Tala, peitai na te enai le tama. Na tu ina atu so o pole food staff si le motu I mātu, se pepa o whaamatalanga I le Radio New Zealand, sa whaato e se ai ona o le mea na tupu, ma whailo ai sa le I muli le tangata whaingaluenga I lato polisi, e ma whai I lato tangata whaingaluenga, ona Vasili e fia wa ai le ato, peitai, e le isa lato wa iai su e ato, se ilonga lava e I oe le tangata whaatau, ma whailo ato ni oloa oi totono le ato, na whailo e le supermarketi, wato e whaamalo sia lato polisi, ma o onga e whaatatau, iai a tatau ma le puipuinga o tulanga patino o tangata whaatau, e fina ngalo le tamai whaato e se atu le whaululungo le pack and save, Chris Quinn, ma tāpai ma se tau I tau tupe, peitai na te enaina. Na Sāmoa Queen o le uto I loilo le mena tupu, mo ua whaatino ina ni la asanga e whaamautino ai e le toi tupu. Na whaalia le lo ia o Simon Chamey, e le se pule ma se ai ia, ani au whaingaluenga ni whale o loa, e su e mea tō tino a tangata whaatau, e au no ma se whaatanganga. Na Sāmoa le li lo ia le Radio New Zealand, e ma whai ona te ena ina le tangata whaatau, se Vasili, pea whaapea atu e fia su e lana ato, a tau ma whaile whale o loa e whaamalosi, o na su e mea tō tino ale tangata whaatau, wo lato whaatino ina se ngai unga whaasolitu la whono le whaao lima, mai ona mawhai ona whai se tangi e whaasanga le whale o loa mō se taui. I taalonga, na manu malo se pānia ia whalane e lua ilele ai, ele taalonga le semi-final o le ipole lalolangi o le soka, o le whaato ato I o lea o se pānia, I se suenga siampini le ipole lalolangi, talo mai le tausanga I lua afe se fulu, lea na siampini ai, o whaatatali se pānia se awe manu malo ma le taalonga Engelane, ma Argentina, e su e ai le siampini I lea so sā. Tala fauia ma le si ufonga le lau mua, mō le nei au auli.